Ulazim na vrata, ispred mene jednoličan prizor. Ležiš, gledaš bljed, ispred tebe televizor zuji, blješće, trnda, povazlan trabunja. Puštaš ga, nek radi, nek nije tišine. Samoća u njoj žulja kad nemaš podijeliti ju s kime. Pitaš me ko sam. Bojim se, ni ja ne prepoznajem tebe. Izgubila si osjećaj za prostor i za vrijeme, dio sebe, temperamenta, svoje osobnosti i svijeta. Zagrmila je na nas stvarnost, pa ako nije pitala kom smeta. A držala si do izgleda i fine frizure, elegantne garderobe, samo najbolje teksture. Pazila si da na trpezi uvijek ima svega, od kolača, pite, sarme, ma nema čega nema. Gopleni će za vas da ostat priča tvoju priču. Malenija, veliki, nimalo bezvezni, ni nebitni tragovi jednog postojanja. Ne brini, neće ishlapjet ni moji odlasci sa luke na satove klavira, ni gledanje sapunica uz čejf vlašičkoga sira, ni igranje među hortenzijama na terasi i u bašti, ugravirana su sjećanja odložena u mašti. I pitala sam se zašto je došla. Zar nam je morala oteti uspomeni iz budućnosti koje su tek čekale da se napišu za nas? Zašto te povukla u nedogled bespomoćnosti i otkud joj pravo da se ovako igra s nama danas? S kim sklapa paktove i kako nekog bira, ostaje na izgled nedorečeno i bez pretjeranog smisla. Zašto da zaboravljaš kad je život valjda da ga pamtiš? Nisi bila pozvana demencijom, ali iz nekog razloga si morala da svratiš.